KSA Samson Terona tumpen Assam CM KAAC CEM Assam HAD Minister tumami phi ki kaipo. Duar baguri APHLC asong atung perang kiamai kang ni. EM Lunsing Terona Rideng pen Selher Group Harui Sirap Huatumapan CIF pen Cek Kapajerpon. APHLC mahang ketek ingdeng pligi chokarni nilip konstituensi along tami Katalon pon. Aprangsi berta kilang arato anapan kardom pajero kardom. Non karbilong ra berta long pen ujang terangpi non berta ang ton pen arju pantha. Arkoi ni phaing koira hiniarni nijang karbiang long dong kamu kamarong supialong karbilo charlia song KSA Samson Terona ro atumpen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Assam HED Minister Jogen Mohan Lapen KAAC CM Dr. Tuliram Ronghang atumami phi kai pongsi ahiring tang kringpen kachesong asai kedengpo. Bangso puthak nona kaya jara saile chuklem dunta science da pen technology pen kacherap saidi lasi karbiang long hini district along ta science da pen commerce college nangjipu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen KAAC CM Dr. Tuliram Ronghang atumapan kachuning ridun batai pachinilo bonta nangke pangkre via jokni ditum chesongpon ang koklo pusi KSA maipu Samson Teron pen ningjipon tumahin pen dongka muka malong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, Karbi Anglong HAD Minister Jogen Mohan, Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang alang litum amurti nitum dongka mukam. La sami kokplia theng no long Karbi lo charlia song pen nitum alai amurti me kai ponlo. Mike kai ponang kok alam theke la hello ne tum karbilo charlia song to mahin pena batai council bansame pachini lo batai state bansame pachini lo batai ne to la to bhan pinpur alo pen danglok me bandam pen danglok ka sona sone to kicing wa long tame labang solam pale dulo pini pena badina long ke karbiang long det pokali pirthe long ke hajjada kamalong ta science and technology adin ut pena posi pini bangke technology pen kachera ba sai sangde lasi pini nili tuma bangke karbiang long hawara long bangke manghume me nayalam thela hello Assam long karbiang long pudam lo bulutang te ke banaya district lo karbiang long hello laso district long pinang same west karbiang long isia college ta science college la pen commerce college avedet pini la bangso kawedet pen la joga bangke ili tuma karbiang long rata sumar tum pilo ke phunang ke kiduk ke boy karbiara dari soy jang tuma bangke lo charle ri soy jang tuma ke dakcha Class 10 na bangke kapre private school long Charlie sitame metric ke pass udah result में से ना फिर sitame akang tu yang deng la soka Charlie ya pandak science ka Charlie ya ning ke hanga tum la tum bang da ka Charlie thai ka vidara jok penanga na tum ke pini arts college along sidak itumba emena di melong si koinang ruilo la puson theklong la puson jong si dampom pulutang ke pini karbiari soi jang tum komalo doktor ke mandu nunalang pini komalo jak engineer ke mandu nunalang karbiau sumar tum komasi ke theklang komalo IAS officer ke manu nalang pini la puson jong sili tum ceman bom pulutang ke setame Assam sarkar tum bangke nonanda nang padai pijai ni tum an ka choning ri la pana alai to man batai ne tum ki pudam setame arjuje la solam te bangke parnisi ke dam Lapen non hejong di Mahasawa long kachingwai hut kaprek district aphan ke science apen commerce college hum kep an kipi tangte gupia posi karbiang long aphan nang kipi thek thederla lapen KAAC CM Dr. Tuliram Ronghang alangli Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen jirpo mi o pulotangti gupia posi karbiang long aphan science apen commerce college ke hang dum thek thederlo puta KSA maipu Samson Teron pen KAAC CM Dr. Tuliram Ronghang aphan karjupon patu
jeng khapen babuteron karbilong ria bertalong bertanang pali ti mahasao long all Assam cabinet minister ka chingwa long si thek dak lo halada ka bangke kapre ka district atuma phana bangke halada science la pen commerce college kipi humke ba college pan pipondet setame Karbi Anglong pan I hum apanda science pipon pe lake Karbi Anglong ke do Karbi Rada pan Karbi Anglong lo charlia riso jang to ban lake nang ke lang rem chadi lake Assam government atum la pen Assam government along ke jang dun ling halat tuliram rong hanga ke hai nang li jongsi CM nang li Chief Minister pen pona ke me pulotang te nangli jong si ahok pet ke paching thuria phan jong si ka matha do pulote ko pia pot si nangli Siveta Science College chohang dun plang pletet ma nilihin pen soda ka kar ju nangli phan pe dolo lasi prap jin Kidamtang arkoini phaing koira ICR ni lakhaing koira trong Duarbaguri MAC constituency Dolamaro pen state along Duarbaguri APHLC atum pen pherang kia mai kangni Laso pherang kia mai along Duarbaguri APHLC mai phu Modor Singh Ingti Duarbaguri APHLC dun mai phu Levi Hansi Sahem Kong Chunbang Jonaram Terang Bokajan LA dun mai phu Robinson Singnar lapen Duarbaguri along APHLC klemba tum chetong du Bangso pherang kia mai along alang litumpen kapachini ponki BJP atum ke claim kidam chok che jok lapen ki Duarbaguri MAC ke hai Richard Togbi ningkan plira chiklojoner ke playing etlu anta dai huria towar lapen ki hemso ge tangti theglong le det luma lapen non kili ga pora hut theglong chot luma pusi kachar jupon MAC Richard Togbi phan nili kininje kang tung la hello ningkan plira chiklojon sir kep ke dai huria towar ta theglong le dalo langli lapen ke Karbi Anglong arat phan sitame alang li kiduk ke la kamuni tuman chini ne dalo non election po puchiklo yon jonia port si kiduk arat phan ta ke theglong de huria tuar hinodak po ta ke theglong ba hudak hem tang te der huso tuar aweder hudak dolong aweder pusami alang li ke theglong lapen dong jenglang so irrigation scheme pen kuti sira laktrok kebra ke thom atangka pen dong jenglang so construction ke selam pon non puanta kitang tia puthak contractor hun phang chupen laso puthak MAC Richard Togbi pen bil nang ki khang chega joksi laso sai ington ponang kok lo puta pherang kya thengno lamklar chipipon lapen laso puthak MAC Richard Togbi ta pherang kya thengno lamklar chipipon peloma puta APHLC mai phu Modor Singh Ingti pen MAC Richard Togbi phan karjupo Hanboka pen Robinson Keling Karbilong ria birtalong birtanang pali tolong sitame dak news long pilo na se hal rak I scheme bank ke 463 lakhs account hadak irrigation scheme do ke claim bank ke hun pang cho tum si claim lo pulo hun pang cho bank ke pe press media long alang lik irrigation chipilo je Richard Togbi si payment nang bonun check to hala so irrigation scheme long sitame a prang bank ke irrigation scheme claim dam de ko bank ke hadakara tum sai chotu kilong pusi nili panang than sitame la tum ala so kam ke claim dam det pen bank ke non bank ke hodak bank ke alang ta wi pu non bank alang enong le delo hodak sai chotu kilong le delo la sila dak sitame a hok pet kuma bank ke chokche jong si alang li Richard Togbi sitame hun bank cho fan payment bonong le puti alang li press media chipinai alang li pipo chipi pede la tanile tum ajung tung dik alang li Duarbaguri MAC pan sitame la se alang li sitame bankon phano sakuri ki pi Duarbaguri arada phan nili tum hisab dun etaun la si la son ama BJP sarkar ke claim ke dam ke chok che bank ke nili tum APHLC pen ke mentu ne pen tane tum chidon tek the non da chidon de ke wang jilang tanil tum chidon de college student tum phan bolet PG pu hum kan lo college student tum bolet ke lo la pen ke regular student tum phan da college dun wer tum phan daily pocket kharcha 100 taka PG pu faro si PG pu bank kon college student tum se pini college ki dun wer tum faro si ke long lo neli thedolong la pen ke alang tum pulo dispur long pen 7190 MAC taman mela la so por si nang ni tum Karbi Anglong arat tum sitame APHLC phan ningkan pho phan nang ni tum bhut jokra asar lang tha an lote nang ni tum ladak APHLC tum ahok pet Karbi Athei phan ke claim kalima kalang ma nang ni tum ladak theglong dak po Karbi Anglong arat namar se ke claim ke dam kosom se Karbi arat phan
APLC tum kicing hon ma pake dak sin klang po la Arkoini pha inkoira isiarni Longkam Teron Auditorium Hall Dogmokalong Dikrot Sarpo Cluster Federation Pen Block Mission Management Unit Hawar Kehat Development Block atum Cepatir Pipongsi Community Investment Fund Pen Selher Group Paroi Sirap Photum Aphan Jekeron Mai Kapadupo Lasot Jekeron Ponalong Aluhiaman Pen EM Lunsing Teron VDC Chairman Rajesh Teron Assistant BDO Aruti Dewi Abarim VDC Chairman Longsing Tok Biatum Pendanglok Penang Anman Pen Kido Aluhia Tumta Chetongdun Bangso Mayalong EM Lunsing Teron Hin Pen Kithan Ponki Soarlo Atumapan Cuklem Chodam Asayamu Kapaching Turpon Japangsi Sorkar Mati Development Block Hin Pen Selher Group Atumapan Panongsi Community Investment Fund Sikponlo Lasi bangso tangka pen na job Selher Group pensi ason kacing thurasai ding ponangpo Lapen bangso tangka pen paroi siang bong pen sikai si ansi interest people joji Lapen bangso tangka puthot chewoi thulote la anso si kechuram long jawar sai sitami long ponpo Lasi BJP Sorkar atum lapuson soar luat tumaphan Cuklem Chodam kapaching thur Ponjia phan ason scheme kipi kapajir pon thekalongsi Jeram chitudun bom nang pupusi hanpon Lapen ke wangji MEC kiliga hota ki ongdung avut pen BJP phan pahai dunang puputa hanpon ki Dogmukak pen vai song terang karbilong ria bertalong bertanang tadi Ada isia view doi la view long kota asana kisia Selher Group doi Masuk Selher Group tuakan itu rong so kai tapi puri rong baju di kita pun di kaum mahila tu asal mahila tu nasa akan ka turam longi makan kom interest mana 1% interest besi orang ko nasa akan ka pecah lang itu invest aku nasa akan ka ciku tu ko ali ana kan Selher Group tu si cepat kan masih pinilah केंद्रीय सरकार राज्य सरकार में लासवा bank rong maju itu menghela dengan isi kapating hur kondi laso isi asa yang dan lola laso nakasi pini itu BJP सरकार wandet kan kita kondi kan Bapak Perdana Menteri Modi ji tangman det kan soalu dengan kaki itu koni itu batu berat pegang yes tadi ya kita menhajo lang tikujani akan ka itu upload tin almost tin dan itu prime sakit dan community control MD Omrega certificate control kata alang itu MD Omrega long langsung tuklem punya apa saya long itu langsung hot tapi ni itu pakai army email pakai email itu wrong route itu सरकार मुझे kan wrong route aja itu langsung pakai telepon saya ke dalam kontak sama ke isi ni karo tapi alang itu lah selalu pun tanya ngarong trip kan kerana itu mampu kontak pasal emoni selalu itu mana ke 50,000 lah fast pass sih pila Laso selalu BP Thailand kan ended kan yang return amuka la bank from aniom son atulah so think kan yang return pamil ko another second phase ani itu BP Ponja akan ready lo ini pasal terbang sifara selalu masih people ini total itu 105 selalu ini 50,000 Kedamtang Arkoini phai inkoira isiarni APHLC mahangkethek ingding prigichokarni breakjam constituency along Katalon pona songsi APHLC nilip constituency tumpenta sanglang ke hat picnic spot along Katalon dun Adabapor Central Committee dun maipu Rajesti supensi APHLC alama pangjarpon Labang somay along Women Wing nilip constituency mai phi Regina Rong PP dun mai phi Rita Tok BP lapen Yod Wing mai phu Devinson B dun mai phu Ronjon Phangchu lapen Kaprek APHLC along Klembang phu bang phi lapen Rong Asara tumta Chetong dun si Labang su Katalon pon Misen pen pachun pon Hanjang aja cuci kipu itu melah sopat ka chujor ji ke ko an lo dor kilongi bar ke ji along itum pharoi sita long ji ma long sita hala bang a khai tum kiwan a han bang ke itum ke chunam dun ke hipi linta ko an lo like phoke troke itum chunam nei hala alu ta la song thalo banda kubi de non malam ko an lo ilin long ador 60 rupees ile tuma han chujor dun no polote bonghom itum pila dovai pipe pin pen itum cuti kipo ing ibu pro pen itum tiki po la haya han ki jor ne ta bung ham jordan long lo bihek ruta hedi anda ko an la suhura dor kiloi e the long pen si sika pho sika ke
no na bang itum long ke heng no lab lo la hai ko pipilo ne net nang ki e pen la hai pen hedi nang heng no et lo long le heng no et lo itum ke divide chu nam dun thek the itum ke ason bang ason har pi thek the itum long ke do ko pia go bor lo itum long ke chai nong hi la hai pen si itum ek lempo an ke la hai han mang ke itum ke jor ho bang ke ador ave no na bang ke bang na ke supply pot bang ke e the bong hom si itum ke nam nei phok kep trok kep per kg along 60 rupees bong hom anta la si la pu an si itum ke non ke kisung ka siksha ai ako hala itum non APHL si itum ke to la hai bang mo pila puti itum ma thapon bom lo na hala ka preka party tum bang do thula ko pilo ne non lom ki klang hok top lo la pila NDFC puma ko pila di ko pila la tum bang ke development pukalima development la tum phan vote pino di development democratic forum vignona lom hedi rong lom kilut lo la tum ta ihia sapi mar pan hi bung pon rup ihia tum phan la sona pipo pa hi san rup di kona pen lo la kam ki claim ke ne ta ki claim do ne phan ta nang karne tang lo ne hem ta ki bang tang lo la ta ki sor sara lam kali lo a hok pet itum nilip along kam claim ji pulote itum invite pe me kanang po non ki bang ji election bang itum invite pe me kanang po itum phan ya berta la an sikang ton chalo kaduga via phanta kardom